čorba od kupusa potrebno je 500 gr kupusa, 4 krompira, glavica crnog luka, 300 gr pasulja, 2 glavice celera, 2 kašike paradajz pirea, bio začin, so, biber. Priprema: pasulj skuvati u 2 vode, posoliti i odcediti. Sitno iseckati kupus, krompir, luk, celer i zajedno kuvati na tihoj vatri. Kad povrće omekša, dodati pasulj, pire od paradajza, posoliti, pobiberiti i dodati bio začin po želji. Nastaviti sa kuvanjem na tihoj vatri još 10 minuta. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.